abusiafo me ma wakwaba e de ba social media IGP e show so ahinde bia be catch we say social media IGP show wunya ne baabia age say ahanko ai we your friend no size nankrani akachira we say ekome na kanani so akachira we say manim machi obiea eni ho what must here enanso manji medwa ya matena akunwa mu de na chese ensam no de etwagu e wo social ne media no so no ena maba betena se a magimre na wo a wo hwe no so begimre ka me ho na me de abrawo na na hifa na yako ena de na di twam ena de pantoma yiyi wasum ye fro obi no obi so fro obi ni yan trese ena de me de ba ne de Rasta, hello Monica, untum kamoba, me got top all boba, aha, what is here? A one and a yako. Rasta, yen yenity, Rasta, Kuame Eugene, and in the house maids and the house help, who sends some young and say, Beto, oh, I cried as I see I dear Messi Ghana for, would I try you? What's that? Na watra ye wo bi kwotwa ne to e chi na so kakra de ni ti fomu akora ya kana nu atum kakra e na ba mu obi nso so wonti ase na ene wo di jo na kasiya be henya mu media se si ade me si social ni media no so menti ase o menti ase obi na ka say I don't think far, I can't think far saba we ya ba gina ni so awu Ghana Rasta Meli Rockstar Kuame Eugene housemaid no wogu wobi na dia beto ho no mo na me IGP unim sa me nkasam me metena hanum na metu mfuturo engu ani na mbekasa sa without evidence no me mitumre na ma kyerɛsie na mfoni na ebeto abonten ma IGP ya de kyerɛ me sɛ akola no wowu ade abu awawasam ni ade abusu semuni medafo mempese ebia wo ho prew wonsunote ebia aduane siwanim asam na age wonsam wontumi ndi ma mentwa me ho na menyemre kakra na menu mienu nyina yenkwa video no eni nipa na wodi asam no beto abonten ese wogu no yenkwa ni hwe ni yeba media me wo no media to aso. Therefore, this is our boy, Kefred Mary Rockstar, again, where Ofi Kuame Eugene channel, of course, Canadian channel in Koya Juma. Na papa no, Utia Mary and Gasa Utiani. Anna, papa no say, oye scammer, or jiske drew. Wako jiske drew, Anna on again here Juma. Scanner, papa no the 2 woman Mary no, Mary buy no, wafa asa fa papa no the account. Papa this scanner down no wo be this can be a office ka Mary first scanner no dwan fifie wo papa ni fie wo no okoye no 1 week afi Mary fie ase wa ho oh odrawa na motam rush de ko hospital didn't do hospital na pop Mary was so fantastic abusia for someone Mwa boni sade ya meka no see and believe video na ni akosha aba no Kuame Eugene Rasta house girl no wagu na ni mfoni ni nkrofo a esu IGP me say adame Kuame pon adwuma ntam because me ti asam de wi am ya mo hye me no ene course a eba no afemi ntumi to ana ene me bowura mele ne maame ankasa sesi ade se minu nim se woni yuji ho ena me frɛ ne maame ena me si mele maame IGP ni asam se na abeto manimo wosema enya asam ketu o me nsukra me kwafuom afuom na bofo team a obeka asa asam yi di kyerɛ me enti me frɛ mele number no so a enko eti na nsa na mele wo bra bi ho no ma ya woni ne ye interview ti ma me frɛ bra no ene ne mi gina fo yi so na me maami efre ti maami fre ya be ti say 5 times no
ena ene nyame adom yensa kan bra na won kasa kwa ne hu dia kwa prekopa na ne ti Mary voice ewe kire ne say hallelujah 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 a kire say Mary wo wuyo na sankwa siafo yi amekan sesi asankwa sia bloggers fo yi bia be fremu yenko ne nkwohwe video ni bimra ye ba meto aso omusu wawu omo ye posted na the at the age of one ne location ya de umbi mehu sa mehu pa na sa de no omo ma adwen mu mbie ye no na omo ye sa de no we nkola na edi sa agro no sampa che de make no ati ase owo wo he chama owo ye mfo owo ndi agro it is out social media na obo owo amame a kan hu se bia wa na obo ama ho ye nyina ye wo country ni omo de omo hwe de besi ye nyina ye wo country ni omo de omo hwe de besi video no na menu mienu nyina yakosha aba no so mele ene ti wono mo no a wo twafufuo mne no na se video no hwe de sa wanti asem bi enfrim wuti sam na akola no kan ye no wunim so aboboy ni dua se boy na busuafo wo wunim sa boy yi bia de wa broadcaster mele roster wo wuno wo wunim ni bia so nim na busuani a omuntum ni ka IGP manu besie no omuntum ni kan kwa akola no nkopa ne chew ewiase ni ese bibi ni ba bia nke da ye ntupum how say young guy ya wasiso na wo bebo na awuto sankwa siade a ekoso na nsan your progressi enka mumfa wanyene yire mesi asua ni die ensua nyasa because of enkwasi akomo edemu yafunu edemu ba bi demu ni mu abusuafo it was necessary progress ena moye wanya hu akoye poster wusa ba mu aye ena akoye azozo salinko wonu na nsan ni yire jana wanya broken heart wo guso wo so wonsu wie ye watimi asa akokasa wogu jimi yanu mo agya mo abusuafo ogu ho yanu mo agya mo maame ne mo papa suo yanu mo agya mo mpnafo ne mo nua ne mo suo na mo be bobon krofo awuto male de waso ano de so obi ade be kyewa won fa nchew eti Ghana fo ye nyina ye nhye male a draw challenge dia ma ye se Ghana fo ye nhye da bia me kasa nsane ye be wo pani kwasia no ne awo akora nyansafo male system panimfo no abamu aididi wo mo ene so wo anka bibia ade a ono male no obe kire se ampa ono ne male rockstar no one rockstar ene tena ye wo be kire ne yanhwa 2024 yi woni bema no de wo be twa 2024 asam kase ena abeto dwa no panimfo ne kasa asam panipa nipa na pa asam kase ba franka asiso adano mima panimu IGP mi fa mercy edu de hu etu brothers fu enen kwala mu aba sikani bre eniema na mo twetwene ne nemu di ni ti mu hwe mu fa boga nya swan enkwasi ade nkoa bibia mo beye bia fa kwam all simply because vive sawope ana kakra bia ye de be ma wo etu wo ya ade na wo ntwene ho wo ya ade na wo se nipa na wo ye no mo wa abusia enyu obia ne betu da bia me kase Ghana ha no embra ne nye etuma yewura IGP dompale eja metosuma sole mesraw this is the time of wasa wo sole na wo ye wadwuma yese contractor yi kwan na anka wo dan a wo be kasa na ni gine ada bi be ka wo no na ado ensama ye de awuto enya sam keto eye ya but ento wa wo gina kira wo ne saa just like that ba sabeto wa na wo be hu sunsanso a ede be ba beto wo busua so fear and panic be ba beto wo sa nipa no kra wo so eti esrasa yen hyehyem bi wo krom ha no because they say sad and too much broni too much everything is bad enka brochi mama sad abamu ai kayache no enko be ye great selling kodie yi na ye chi na enka sam ne ka ye asua de kanya ni so wo ba wo be great selling ko na 3 days ya da so ne ya wo san de fofra san ba
One that means on Mr. Crony and Edia, yes, so what to say a bless women so a catcher and say, sorry, yes, so and country and say, sorry, me so, fit all free in swap, what they bow so. If you young come home, not by more young and wordjuma. Now, what by more, yes, sir, she Ebia, Sabi Debia, Mecassa, you former, and here for my young senior didn't quite see some. Young senior dear to trust them, Yenny a di, and young class some. Because we be come in a fear yet. Kakra will pay the anti. Sakakana will pay their fire tree any yansa. Fatu dear warrior. Now one say a sad because of the whoop pay. Ed will be prison on your lifetime. Sheye mi wuyanka na dro ni baby o asamwe eye de pa so be baba abonten so be kasa asewe ya tro ba aji bi same wo asamada ema wo bia anti e na make tro se sheye nesisuwa na moye na dwuma wa fato wo sunu hwedie eye hu hwawo nkwa ye me de ma bloggers nyina esa yan so yan hwe ye hu se ye na ye make sure se ye masika eni de ye nani Yama ahunya de eni ne ye nanim demom ye be ma adwuma no mom aye ye de ye be ti de ye no ase ye be twere ye ho ye se do wonyanko asa wo ti ye ndo se brothers ni wa ye ni wo actors musicians eni wa ye nso ye ni wo eti ye nyina ye nkamom na adwuma na ye ye fa akoma pan ni atu anigye enye na bibia enye pepepe na asudwe mra ye nso su enyai positive blogging no ni yamfa negative emra na mbua omen aha emra ni nti aha na IGP midu besie hwe numbers no ase wonum numbers no go fa numbers ni bi na so fo adwen kire ebra macrow bye bye.